Sibingelele omama, sibingelele imbokodo, ngibingelela abaphathi bemfihlakalo. Haleluya. Sibingelele umusa ongaka bomama uNkulunkulu aniphe wona. Sibonga ukungena ku-2024. Haleluya. Sibonga ukuzisa nje ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi. Ngo-2023 zenzeka izinto. Kodwa yena wasehamba nathi. Sibonga umusa ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusemphathisa. Siwelele ku-2024. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungene ku-24 ungene nani. Ngabe usashintshile into kade uyona ngo-2023, ngabe useyiyo ngo-2024. Ngabe useyiyo yini ngo-2024. Ngabe amafundululo ka-2023 uwathwalile wazongena nawo ku-2024 yini. Ufumene inono sangaka wona siphe wona. Ngabe umusa wakho uNkulunkulu akunikeze wona. Ungenile ngaphakathi kwakho maqede washintsha umuntu ongaphakathi kuwe. Ngoba umama kubiza ukuthi shintsha umuntu ongaphakathi kuwe. Ngoba umama ugqokisa iringi, ushintsha izembatho, ufaka izembatho zokuba umama indaba bese sisala ngaphakathi. Ukuthi umuntu lo ngaphakathi kuhlukanisile yini. Ngoba kunomama esibabonayo ongamazi ukuthi umama ntombazane noma umama osewumjojo wena nofume nomusa. Haleluya. Fonda mkhulu. Amen bazalwane. Amen. Ngokuthunywa kumama sothola incwadi lapha kuMateyu. uMateyu ka-26 siqala ku-36. Khona uJesu isihloko eGetsemane. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisaya kukhuleka lapha ya. 37. Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebhediya waqala ukuba nomunyu nosizi. 38. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. 39. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi
njengokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. 40 Wayeseza kubafundi belele wathi kuPetro, kanti nami ihora libe linye na. 41 Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni, umoya uyakuvuma kepha inyama ibuthakathaka. Amen. Jesu uhamba nabafundi, uhamba entabeni yaseGetsemane. Haleluya. Kuthiwa wayehamba namadoda, kuthiwa wayehamba nesiqulu samadoda. Lamadoda kwaba ngabafundi bakhe ababethembekile kuye. Thoba benyukela entabeni yaseGetsemane beyokhuleka, uthe mehamba lesi siqulu salamadoda wesa ukuthi sekukhona ngathi namsindi. Haleluya. Uthe mehamba lesi siqulu salamadoda wathola ukuthi la esiqulwini salamadoda kungathi kuneyindaba eseyinkodo, kuneyindaba eseyibhuduzela la ngaphansi khona la esiqulwini samadoda. Uthe mehamba nalamadoda eseyazi ukuthi khona into engathi iyasuswa ke neyamandla. Haleluya. Ngoba nabo abaholi bayasola emabandleni, sikhona siyibandla, kodwa labaholi bathi beswela, kodwa thina sibhizi kuba khona indaba esiyixoxa ngabo. Sibe sasibona inkampu engayinhle kumholi, sibe sesiqala sesingena umono ukuthi bewelele umholi. Sebafundi ngizothi wema wami, ngicela ukuthi mase kufika indaba ebandleni iyodwa into ofuna kuyenze ukuguqa phansi ngedolo ukhuleke. Haleluya. Kuthi uJesu wathi behamba nalamadoda eseza ukuthi esekhuluma indaba engazona ezakaphezulu, kuthiwa wasuka kuye wathatha uPetro, kuthiwa wathatha lamadoda nezededeni ababili, kuthiwa waphuma kulamadoda waphuma esiqulwini. Ngoba phela kubizwa ukuthi uma sekhona indaba eseyixoxa engazona ezaphezulu, phuma esiqulwini. Uma sewubona ukuthi lezi ndaba ezikhulunywayo nina bazana nohamba nabo, ngithi phuma esiqulwini uphume ukuthi kuqekelele. Thowa hamba namadoda, thowa hamba noPetro, wahamba namadoda nezededeni. Thowa wathi mesahamba nalamadoda, boma
nami nani ngithi ngihamba nabakhokheli bathembile nithi ndola nabibandla abakhokheli ngoba ibona nitransporta ngabindaba ukuthi abayidlusele ebandleni kanti lo phethu nalamuhla lekaze bepheri ibona asebezomkhaphela wayanaka lo Jesu ngoba ethi bathembile uJesu waphuma esihlomini wathatha amadoda amathathu uthe sehamba nalamadoda waphinde wezwa ukuthi hayi khona nakulamadoda khona indoda ezomkhaphela tho wathatha iphepha elintathu tho wathi one wathi two wathi three tho wangobuso tho wakhuleka wathi inkosi susa lesitsha kubiza ukuthi weba mama nathi sikhuleke siningi into esiyithwele emzini yethu abantwana abadingi abantwana bethu basema university siyabathuma ukuthi bawafunda bafike ema-university baphuza utshwala bafike iy'ngane zethu ema-university zifike zibe pregnant maqede bezongalungile ebantwaneni kubiza ukuthi masiphume esiqhumini ngithi ngoba makulo nyaka phumane esiqhumini bese nibagobuso bese niyakhuleka ngoba lesiqubu ohamba naso uhamba nesiqubu esonke ungamthembi umuntu ohamba naye themba umuntu ongaphakathi kuwe ngoba uvumela umuntu ohamba naye uhamba naye eceleni kwakho uthi siyakhuleka naye uthi uma umfundisi uthi umngane wami kodwa nangu umuntu esekuvumela ngabe ufumene yini umusa ngabe ingqondo yakhe iguquliwe yini ngabe ilahle libekiwe emlonyeni wakho wemama ngabe language yakho isitshile yini njengomama ngabe inamba